Voleybolun bitmişti. Bağırızlardı. Hoş geldiniz. Arasında uygumakta dostluklu birbirine çınırıyı Kırgız'ın Anadolu sesini tekimde baksanız yapacaklar. Doğukan Torlu tarafına konuşturacaklar. Voleybolun bitmişti. Uygumak bayramına varmış olmayınca hoş geldiniz deyimiz. Anadolu'nun bayramı işleyen askerin için Moskva şartlarının Doğukan Torlu'nun kıragası Osmanlı Halkı'nın sana. Yarışanların uygu bayramı işleyen Anadolu spor işyaralarında Uygumak Bekleş'in Uygumak Bayramı açık benim için söz Moskva şartları Doğukan Torlu'nun kıragası Osmanlı Halkı Tekmez'e inanılmakça. Moskva şartları Doğukan Torlu'nun kıragası Voleybol Bekleş'inde turabız. Birleşti. Barımızdan akılaylar. Жоғарғы деңгейлерде келушілер жаңағы ешқандай қалысты армия ұпайды тақ жаңағы шыққан жеңіске беріңіздер. Рахмат жақсы. Ama bir sözü Moskva şartlarında Kırgız komşuluğunun Kırgız Birliği prezidenti Kamal İskeçer'e bakar söyleyeceğiz. Hurmatlı bekendişler, Çalgı Kırgızistan'da yerleştiler. Bugün biz sizlerle dünya yüzünde bir memleketlerden biri Ulu Rusya Cercesi'nin Borboru Moskva şehrinde rayonlar arasında voleybol kulübünün açılış vaziyetinde turabız. Birinci Altın Kırıza yetekleyen cemaatler, uyuşturucu doğma, rahatsız ediliriz, bu özümüzü üniversitesi, uyuşturucu özümüzü Ошондой спорт сүйүүчүлөр, үйөрмандарга ийгиликтерди каалайбыз. Травмасы жок, эмоцияга алдырбастан сонун oyun görüştürüp de sizlerge işenemiz. Bizdin negizgi maksat bu birinci orun emes boş gerek. Buna veteranlar turat. Şularga jana men sportsmenlerge, trenerlerge, ошонун катарында коомдук уюмдардын жетекчилерине айтып беретler. Bunучу ушундай эле кылып, негизинде биз чоңдогон башка улуттардын арасындагы чоңдогон турнирлерге қатышқанға чоңдогон мүмкүнчүлүктөр бар. Мына быйыл өзүңүздөр билесиздер, Россия жергесинде улуттар арасындагы достук жылы болуп эсептелет да. Народное единство деп койгон биз жалпыңыздарга ийгилик каалайт. Күчтүү болсун. Bekendişler varmışlar, varmışlar, yol olmadan mınaki yetekçiler, uyuşturucular, közlerin şamlı olacağımızlar bilinmeyin. Mikrofonda Toplum'un Ahmet'e bakayım size atmayalım. Жигиттер, ассаламу алейкум. Бүгүн мына майрамды иш-чара болуп атат экен баарыңарга. Баарыңар куттуктайм. Топтомолоктойт, ким уткан утса баягы аракетиңер карап утасыңар. Алыста жүрөбүз балдар. Көрүңөр балдар менен алып калдыңар. Силерге бир нерсе айтып кетейин дедим эле да.
Kırgızstanda bardığыңарда теңер туғанырыңар күтөдө. Туғандар, кичине көңүл көрүп койсоңуз бир маселе айтып коеюн деп эле силерге. Кыргыз болуп жаралгандан бери мындай заман болгон эмес да. Бардыңарда мындай жыргал заман болгон эмес. Аллахка чексиз шүгүр болуш керек биздечи. Анан денсаулыгыңарды карагыла балдар. Спортко катышкан өтө жакшы. Баягы жаман нерсени чегип, ичпегиле мүмкүн болсо. Ошол денсаулыгыңарды карагыла. Спортту катышкыла, уткула жакшы. Бири-бири негизи ынтымак болула. Ырыс алып ынтымак болсо баардык нерсе болот. Бардыңарды ошол ишара менен куттуктайм жакшылар, уткула. Рахмат. Vay bereketli boyuncularına olsun. Rahmat. Şundığında spor Moskva şehrinde Kırgız boyunçuluğunun voleybol boyunca spor komiteti Medya Kadırov ağayımızda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cemaat. Bugünkü ушундай жакшы күндөрүнө жеткизген Алла Таалага бактылар жана шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдар болсун. Биринчиден ушул жакшы күндөрдү жакшына Алла разы болсун. Ар дайым ушундай жакшылыктын үстүндө жамандыктан алыс болуп, жакшылыктын үстүндө жүргөнгө Аллах насип эткен болсун. Уюштурууларга, төрағаларга, экс төрағаларына ар дайым тилеген максаттарына жеткизген болсун. Жана ушундай эле ушул волейболдук спорт тармакты колдоп жаткан азыркыбызга урматтуу жигиттер, капитандар, волейбол жетекчилери жакшылап угуп алсаңар силерге. Оюндун тартибине баш ийели, ынтымакта өткөзөйлү, биз үчүн чоң кылайлы. 4 поляда 4 судья болот. Полянын ичинде бир гана капитандын сөзүн укканга аракет кылайлы. Ынтымакты ичине сактайлы. Жана ошондой эле айтып кетчү нерсе, Алабука районунун жетекчиси ушул жерге келип койсоңор, Алабука